Tipraland ta BJP by hapango khanani ba greater Tipraland ni demand khlainani phasingo bo bahai scenario ngai man ajagao government khanani phasingo ngai judino BJP ro bor government khanani so sini priority to government khanani priority sini first priority engkake जों बाहायके constitution solution माननाय अब sini first priority the greater Tipraland judino bro greater Tipraland no terminology bor sajage engkake bor alga bung phanarima a constitution solution se mana bagre bor sono judino rusinai engkake in written form bor marna age bogra saito a written form sudu written form simia kan sonu Advt no written form ruza TNB no written form ruza Advt no written form ruza nini Advt no written form ruza je agreement khaipru je norm tamti nai can tini khorsa one can ask the questions tam the bagri o agreement implementing ya kaisa na karana implementing ya a document na legal binding khaije gya first second kakai bini time period our mention khaije gya je legal binding bufro jodi no ara time frame rakha within 3 months of this agreement implementation process shuru nai if implementation apna shuru khayang kakai bini legal action najangnai abo haike judino kuri hinka kai amon mageno implementation khaje nga tab at the end of the day wo agreement implement khaina thaka kai that time frame legal binding tong nangnai amon yaglo kai bumagala agi bo saw ta bo saw we are ready to join with any government ta CPM to rimeya ta CPM to central government kari central government to tabu to sabo BJP ta judi BJP besen alliance in peaceful alliance in government khana thanga kai tabu 2024 to lok sabha election okay within say tabu March no 2 tarikh result rakha within first week of March ni bisingo agreement judin ngi thanga kai say March ngai April May June within June month je sini agreement implement ma khaina constitution solution ma nai ngi judin ngi thanga kai yes abo ngai to Debbarma ka join khaine abo go boba gara sara sara kana sala de tabu abun phasingo public ni thino soi ke public rok no saiman namni phasin thangka ngai ije মানে কোর্ট নি যেটা বাইন্ডিং আ সিস্টেমও মা খাইনাই ইনকে অলো থিনাঙ্গো ইমপ্লিমেন্ট খাইতিনি বা আবনি উকো কেস খাইমানো আমাহাই মানে ই কবনো সারা সরকার সাজা শুধু কেস খাইমানুয়া কেস খাইমানো করে খাইদি কেস নি থানায় আজাগা ফাইনে আবো আই পাবনো রমদি এনএলএফটি টিএনবি এটিটিএফ যতন খাইকে বলে কেনটা আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইছে IPFT rabo boro common well ko abo boro development ko bagi boro khlajaka ken abo kono written tongka ken kono agreement kari tabuni ni boro agreement khajak bona territorial council homo finance ka bona implementing yang tong o jaga abo ahain na nangnai jeta lok sabha election se saka Government of India अब BJP भैया Government of India से आ agreement no शायद मार खाने देता within this period of time constitution solution रजाना ने अब रजाना है अब वो not beyond 3 months 3 months really है हमें क्या केस खाइमन अब भैया आज सरकार बताओ ना बोलो ना केस खाइने अब आए खाइने ang सरकार तौले अब भाई बबाई ब्रेकिंग थाने
आ पोजिसन मा फाइने नों 3 मास बागै त नों गभर्नमेन्ट खाइना बागै त नों कवरिं या नों तो 5 बছर गभर्नमेन्ट बाहाय खाइथेनामोन नों चाइतोंना गाबो बरनो मावान सौथेकले आबन बागै ना unlegal binding abo strong na tongnai ka once nung legal binding khaika nung ta break khaike to ni fit pura india was ni आज fit abo bai thang sine kai bini je government of india ki bjp ni kun jaga fit tongla abon ang sable 2024 abo factor ni nai abon bagin bora abono ma khaine abo kok sa tabuk Nagaland bo songbari ngai tong Meghalaya ngai tong Tripura to paikha tabuk Nagaland no je Home Minister Amit Shah thangai je Sakha election ni campaign no Sakha je Eastern Nagaland borongni demand Eastern Nagaland sanai tong mane a Eastern Nagaland rena ni gosika ni je potro potrika ro kokha bo je campaign no saklai kha awo khani campaign no saklai ma nabro no paper no publish kan abno puita tasani nadi 2018 ni je campaign oro Narendra Modi phaifru bo sable je chungno board rui pass khai ro kang ka kai sung Bangladesh illegal final no sung rukla ro bai ne ako bu saka even sil soro campaign khaifru bo ako bu saka so a campaign khaifru go kok samani abro no bilipta khaidi puito sadi abro ke just for the sake je boot sanan bagi prochar khaifru a kok samase so these are false statements abo jodi no unko thaga kai abon bagi abto no puito sasa abo to boro nadi nagaroni issue since mane right from the beginning borni chaba khai pheben asu bosono ka taman khabo at least sung TNB accord khai pheben sung tinta seat manka te land restriction manka bor tala kun phan maya ngaborno naga framework bor by agreement khai ka moiba japru peace process khai ta bor international meeting khai international worldwide no bon issue no seman ka habun bor tapon success ya tarmane u je ang samune time frame the legal binding krini bagi oma heke cholte thako ma ko ga hita aba ke khai ja to mota ngobor judo bor ni right number fight khai demand khai thana khai bon actually easy si tam kai na bon government tong bon movement tong jot ko su bon so it is feasible bon temo chin se kalai je manane কিন্তু নং আর্টিকেল বহাইন 371 above the earth below the earth it belongs to naga মানে হান সাকাতে হাত বিসি নাগার নিন্ত আমন বাগ বড় উইন জিসিরো জেসে গ্যাস থক খুনান থামফান ব খুলি মে আন বন্য খরচা তাম মিনিস্টার মনুমুখী খন ব जोंना बाक्सा हिउमेन राइट्स खाइते तिनो कासे पिएल केस खाइके उइन जिसिरो माइनिंग ति आजारा केंतु बर जत कुसु तलानो रेडिंग का आपो केस खाइपो बर ओनिसि आरो पेट्रोल तलाम मालिया सो आजागनो नुकजागु जे बन थानि मास मो स्ट्रंगर लॉ तमो जेता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट बरनो खाइजा अब कैसे बोलतो गताबु बरनो रनानि केबा बरनो तामन डिमांड आबो गाखाय बर सक्सेस होना का बरनो टाइम फ्रेम तमो लांना आबन बागिनो ना मेघालय रम तो ताइकुनो इश्यू तो करियानो बन तो कोनो इश्यू करि बन तो एवरीथिंग रन बन एडमिनिस्ट्रेशन बरोबर रन एग्जीक्यूटिव legislature abo borobai nora so there is no issue the issue is Tripura Sasol main na Tripura tam bang important nga ka wak than saman je nini lugis policy ne gateway corridor abon bang bela important